Nijang Karbenglong Punjab Borpathar Arong Arat Phan Public Health Engineering Department na hin pen kerabalang Rong Arat kilong ahok he. Bangso lang ki panong pipon laki rong trok Arong Arat phan si panong pipon lo. Bangso lang kilong dun laki ciklojon plian si bangso lang jundun long chat mate chosok dun long chat pusi Arong Arat tum nang pachini dun. Bangso rong trok Arong Arat penon kilong dun laki don kep an baksi bangso lang long chat pusi Arong Arat tumpen nang pachini dun. Bangso kam kiklema bang phumate a contractor kiklem kichok cheke kiklem ki sa oy jok Rong Arat nonapor Rong Arat langlong leder lo pusi nang pachini dun. Bangso lang rong trok Arat tumpu anarni kilong dun deanta non puta bangso lang nang kipale jia phan kahomri dam pusita non puta avelang pusi hadakido Arat tumpen nang pachini dun. Langdam lo pulote bangso lang repairing ji kali hadak lang kepang pena dima joanta ingram het asonsi nang theklong. Anparta bangso lang ke supply lang apumta plastic apumpensi ke supply. La sojok ronga jo kipip kepang lang ajok. Chainong tong dak det lo pusi. Arong Arat tumpen nang than pachini dun. Wothalang sopen khoyati so report kido life.